out. No one wants to fight for Israel. His hand. Oh, his hand. Sir. Let go of your hand. Let go of the door. Let go of the door. The senator broke his hand. A sitting U.S. senator just broke. N'ubundi ni mureko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo haturwaga umushinga w'itegeko ryo gufasha Perezida Donald Trump ndetse no kumugabanyiriza ububasha mu ntambara yashoje kuri Iran. Ariko nanone imyivumbagatanyo yabaye ubwo MC News yagurukaga agatangira kwivumbagatanya asakuza avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitagomba gukomeza gufasha Israel mu ntambara irimo na Iran, aho kuko bari kwata abasirikare babo benshi cyane. Ni Brian MC News rero wabaye umunavisaz akaba n'umunyapolitike muri iyi minsi yagurutse mu nteko ishinga amategeko akomeza kuburana cyane avuga ko Amerika itagomba gukomeza intambara yo gufasha Israel mu bikorwa ikomejemo muri Iran, aho ikomeje kugenda yica abaturage ndetse yangiza n'ibikorwa remezo by'abaturage muri Iran. Ariko nanone abapolisi bo mu nteko ishinga amategeko baje guhaguruka baza gushaka uko bamusora, ndetse na senateri Tim Shendi wakomeje kugenda afasha abapolisi kusohora uyu musenateri mu nteko ishinga amategeko. N'umushinga w'itegeko rero watorwaga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo hatorwaga uyu mushinga niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeza intambara kuri Iran. Ariko nanone ni umushinga waje gutorwa n'abasenateri mu nteko ishinga amategeko. Abatoye umushinga w'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeza imirwano kuri Iran bari amajwi 53 kubarwanyaga uwo mushinga wo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nteko ishinga amategeko yagabanyiriza ububasha Donald Trump bwo gukomeza intambara kuri Iran. Naho abatoye umushinga uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika inteko ishinga amategeko yagabanyiriza ububasha Donald Trump afite mu gukomeza intambara kuri Iran bari 47%, bivuze ko uwo mushinga waje kurangira upfukiranywe mu nteko ishinga amategeko. Rero ni imirwano yaje kuba gusa biza kurangira asohowe mu nteko ishinga mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko amakuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye aravuga ko uyu musenateri ndetse n'abanyamakuru bagera kuri 4 bose baje kuba bakomerekera muri iyi myivumbagatanyo. Nyemerera tuve kuri aya mashusho tujye ku makuru n'ubundi avuga ku ntambara ihanganishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bagaba ibitero kuri Iran. Iran nayo ivuga ko zahwema kwirwanaho. Ni ibyaraye bibaye mu ijoro ryashize. Rero amakuru ari kugenda avugwa ku ntambara yo muri Iran, ibitero rero bya Iran rero ikaba nayo yakomeje kurasa kuri Israel no ku birindiro bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Mu minsi ya mbere y'intambara Iran imaze kurasa nibura misile zirenga 500 na drone zirenga 2000 zigana kuri Israel n'ibindi bihugu bifite abasirikare ba Amerika. Ubwo ni Saudi Arabia, Qatar ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Mu ijoro amasasu menshi yakomeje kuraswa cyane mu bice byinshi cyane bya Tel Aviv, umurwa mukuru wa Israel, ndetse harahumvikanye n'impuruza nyinshi cyane mu mijyi ya Israel, Yerusalemu ndetse na Tel Aviv. Iran yari iri kurasa mu ijoro ryashize yarashe ibisasu byinshi cyane na za drone, indege zitagira abapilote cyane cyane muri Israel, mu bijye ya Israel ndetse no ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere. Ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel kuri Iran nabyo muri ijoro byaje kuba bikomeza. Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakomeje kugaba ibitero by'indege kuri Iran ndetse no ku murwa mukuru wa Iran, Tehran. Mu minsi 4 ishize ya mbere gusa Israel yakoze ibitero birenga 1600 kuri Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bavuze ko nibura kuva intambara yatangira bamaze kurasa intego zirenga 2000 ku bigo bya gisirikare, ku bice birasirirwamo misile ndetse no ku nganda z'intwaro.
Amerika yanahamije ko amwe mu mato y'intambara ya Iran amaze kuruhamishwa mu bitero bikomeye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibura kuva iyi ntambara yatangira abarenga 1000 bamaze gupfa muri Iran, ndetse akaba ari ibitero byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel guhera kuwa gatandatu. Abantu bake nabo bataramenyekana umubare bamaze gupfa bishwe ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu mijyi ya Israel cyane cyane muri Tel Aviv. Ikindi gishya cyabaye iri joro nuko humvikanye amasasu muri Lebanon, aho leta Israel yakomeje kugaba ibitero bishya bikomeye cyane ku birindiro bya Hezbollah, rero umutwe ushyigikiye Iran. Ariko nanone Hezbollah nawe yakomeje kurasa za rokete mu majyaruguru ya Israel. Ndakeka rero arahangaha nabansoreje amakuru yanjye avugwa mu ntambara ihanganije Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse na Iran. Reka mbwire ngo niba ari ubwa mbere bisanzwe kuri rushya mu Rwanda n'ubundi, reba ngo nditse subscribe kandi ho kugira ngo tuzabane nawe 5 kuri 5. Ikindi ndakwinginze n'ugende udakanze kuri like, igitekerezo cyawe muri comment cyagerewe, ngubwire ngo ciao ciao.